webale mnonga oli tayari West iraka lyitu kandi abuzimazima ejino program ey'omuhingi n'omulisa program etukubantu tutamburira omubyanga ebitali bimwe na bimwe tukagenda tukahereza abantu obwire bakagire be batusomesa kandi tukatambura n'ahandi tukagenda tuzaza ehururu eya kugira ngo nyencha kale kuwa kuba oyinita kali yawe ogire cyo wabasa kulikoleraho konkobuye oyegira abandi bantu erizoba ndiyo muri Nyabani akunuya omuli Kitagwenda district kandi zakuba nintayira akasi afamu bine bintu bingi ebirikolerwa aha uri kureba hariho enkoko emitwaro ena nembozi mpango etukuza kuba netubatungamu abo kuba umuntu ari kubasa kulisa enkoko emitwaro ena buzima takagira akubura ekiyatwegesa nibanyeta Edmond a principal farmer ndiyo muhingi atakwata mwitaka twegiteho ninza kutandika na nomwe ombakora omufamu yenkoko aha atuhereze embozi tumanye omuntu ko akubana itaga kulisa enkoko nkabanda bitwire nituleba bakutwegesa obunda tukashanga ekiri different omukuru twakwakira banzo herezenda mushya baliyo bakureba aha television ya tayari nabara musemwe nabampurikize amazina manyatatu namye Charles ndiyo muri sawe enkoko kanzi mazemi yaka mukaga omurimo gwo kushanjirota umurimo gubonire abukaka gutaboneka nagurikiremo nkamurimo gubonire numurungi kitandikire omulisa w'enkoko ya kafamu nkaha yagire kiteka teko nyecha kale nawe yaza kukitwara afamu yo kukitandika kitandikire enkoko ya day 1 tutandika tuta plan nebirye haine kubanza kwetebekana na bintu kikale n'enkoko atakazitandikire ate enkoko egi wakugitandika no baza wayirohozo mushaho wareba oyemeriyota abukati kugize tatine mutwarena niyo ufutanka no wasafutanka ne mutwarena no basafutanka nenkoko nka 10 enkoko 200 katigeze se ate enkoko 200 no tandika no kombeka ekiju oyombeka ekiju kyakiringanire tono ekitu cyabo ni cyango kali Notandika no kombeka ekiju kyenkoko wazotebekana senju yawe wazotebekana senju yawe neno amara afutebekana senju yawe atozo mu booking ntugeta booking ufuno muntu atorankanye ko kwasangaha uburiza we nondeba nkulangiye ko kweza aho kuziha ba supplier ba supplier atite nkoko ziteze nziriga Belgium numugure nkoko Belgium bazitanyonyi ziza Kitagwenda ziza Kitagwenda tine supplier wazo nabera Kampala no to connecting na wakazitsindikira tukakora process yo na kureka nkoko zakwishika okatika kusanga twase nkoko tukabanze nkoko zo mu Uganda nito mu Uganda zurumu nkoko yo mu Uganda nayibonire nkoko ya heru resistant mu ndwara so wihe nkoko Belgium day 1 nagiya day 1 twagisyaha oyine kuba oyino muntu omukugara kuzima kuzirebera kugira ngo yimukahiyo nogete nkoko wagisya hano tanka nogerebere abo kuba tine kuzihembera kwena ngunkanye na yayo yabe gibumba tebe ino kutagasi ati niko tukutwaza umuburudomo tukola buruda yitu igikwatoronda maketa shavings bene bisase go kureba hansa tubiteka hansi tuleta entundubare zitu ningasi bakweta taplings tuzara hansi kugira ngo bukoko butikira hansi aha ukako bukikira hansi aha uri kushonda hansi bihahe ndwara nkatu wabutandishira entundubare tubukashanga hundwara dene cha kandi oyine kwa no boyino mbazi ningasi bakweta disinfectant twanda twafuhire ekiju cyo natwakiye torora hansi na nahiguro mwanya kwenda utatamo bukoko bukarwaza bukoko bwitobi obazofuhire ekiju azobiryo ryenyine ningano chawire no chawix ibiri weza takalesire koko atko kweza kufuhira washitebekansa obotiyemo entundubare buri kimwe cyo no kitiremu entundubare otiyeme bisigirigyawo bwene bintu nono bikora umuntu omwe atocheza kubiteka mu kisibirezo zahwa orete nkoko zawe kizeta wazi siya famu obotebekaniso ine drinkers nungi zogizeje
ushika noziteka muno banza amizi otakatemere amizi plain amizi plain garo muguru koviti teka muguru koviti ninga se bakweta iratatwesa glucose kwena ngweza hamani atwaiza futeka muguru kosi yawe orinda heo kumaresha hitano utakarire bubanza bwanywa mizago kwena ngorora ruri yarwiguke buruhuke atubwaheza kuruhuka abanyuma y'ishanki itano uteka memere yawe emere tukuteka mageta pellets bwa pellets niyo mere tukutandikisa ututike munonga tulinko tujuma kumara 2 weeks ninga 3 weeks benchi gire ko kwano basiwe kunka aburungi 2 weeks then bwargaho a wiki yo kubanza uburesere oyine kuba no vaccinating waza kubujema twada kubujema cyo kujema niyo kaso aho kandi ubwiza babugemere Marex kurgankai kurugomu omuhachari biza bagemere ndo amageta Marex wabwisi aho bwamara wiki yo kubanza obuhereza ki niyo kaso ejo ntujema weeks 3 ezo kubanza weeks 3 zaheza kwa urukuzigema niyo kaso jema gumboro ayino amageta gumboro jema gumboro 1 tugakati jema gumboro 2 twaza kujema gumboro 2 ejo kuko nabona no rabwiza no gukura bwatayiro mu weeks 3 kuko era weeks 3 ezo atahwemere neba yahinduka tuba twabuhindura mere tuteka mere bakweta starter hatu bwatandika kwega kurya nubabutembuja aho kemere kwa nuburya neba eyorobe bwenu ato tubuteka gijemere bakweta starter yo nebegumeremu nkato kujya nuba bwamanyire yorobe ateje egumenu babutakoze ki nuba butajimanye ko nkabujimanyira mpora ate koko yawe izane kura yasyo kwezi tugaka tugihindura emere tukihindura tugeta gurowa n'ubutandika ugiriye abaka mwezi gumwe bwaka mwezi gumwe ati butandika kugeje yo kukuza ninga se bakweta gurowa zumash yo kubukuza so nibintu cyo bikore byo ine kora wowe no bwana bwe nkoko ibyo kumanyote neki ibyo byo byegendesereza ekiko cyo ine kora utaruzinga nkoko yawe cyo ko ine kora bwabwe ukoko buto no buzakuhankato kuzakuzire oyine kwa no disinfectanting ningasi echo kweta bisecurity kali wenu kwetanta tubige umwe nashikara futaho mucushu cyawe ati utabanze kudisinfectanting kurubata ko mubazi to mwagureba ho tugwinoho abamukanda hano batufuhire byere ningoro bato mubazi hariya ngo kwantura bato mubazi aho icyo ine kuba no kora munonge cyo kureka ngeje koko yawe tiyarwara guzwa munonge ecya kabiri acho buyonzo ne kwa no reka nge koko cyo kunywera mu wacozi ya everyday itego kora no rant kinywero cyumisizo mbidomorebi koko buto bwine drinkers nazo tira kuziboreka hwaho oyine kwa no jozi ya everyday to ine kwa no raza mamiza age koko zanyo bazagasigamu ubatizagasigamu oyine kwa no reka ngudrinka yawe wajozi yasigarekoze ki erije ataje mburofa so stage area tujurugeho hati ya buruda hati omuburuda ni burugama hafuta hawurongo bwamara bwire kwingana cyo yatuze tuzo mu kizuzi be nkoko zitandike zikure ato zahezo kwezi nkoko neba yarigire shape ya nkoko no wagirebire atito tuzihira makwezi kumumburuda hati mutwaro mu kizu hati kizu cyo nikibakiri kiti kibakiri yawo nacyo no fa wabanda wata muninga nacyo nicetaga kutebeka kizu nacyo no kitebekanisa okifuhira oteka mu shavings ezumukura houses oteka feeders zawe ubo ineze cyo mankeze mukurezi ryo mezi oteka mwezo ninga wo inezo baho
arubwa feeders obwe bakurombe baho atwenda no banu bwo wabanzamo then zamanzu kuranze yongera ati na feeders zitancazo kuriya feeders hansi feeders nibega hansi kujya wabo zikiri ntatu zikushikaho mukaza muzambusiya kuzumanzu kwatuma tuzitunguraho zikareveje yo kuzireba so ati zikareveje zatandika kurya zabe nko konkuru aha nizibanze tagenda izo mebazi ninga byaho atwaza kutandika kurinda mawe zibanze tagenda izo mebazi tushobore ati nolato ati toira tiga vaccinating tiga vaccinating kuruga kuzu vaccinating tukuzukuba zahwa tugmatu vaccinating after ya 1 month after 1 month to vaccinating a Newcastle IB ninga tuzitero mbazo mizi kuko nanka kuzitambira ubutarwara bwe n'ubukarwara kona kizo kasanga nikagishikira sato mbaze neriyo mizo tuziteko mizi aha numutamibazi ki usteka moje Newcastle inagandra Newcastle nombazi ninga Newcastle nendwara konkati to mbazi magweta Newcastle umbaze nagono bagweta Newcastle numgo muteko muriyeze zikutera amahuri tubiteka mu after 1 month zaje buri kwezi bwo tubasteka mu konka 1 day tuziteka mu echiro chumwe chonka kugira ngo tugiteka muri izo ateke sans teka ba miss play intine mbazo duruma so mu kwezi mutamo mbazo murundo so ate nizitandika shazi nizikazitandika futera habwireki kama utate ngoko yakutandika futera amahuri nkoko futandika futera kwa yamahuri netan ezito zitandika for 4 months ninga amezana n'icweka amezana n'icweka nkoko nene kwihuri numuzirisa mereke kubasa kwereka kubasa kuletera ihuri yabonera ezenkuru ntukoresa twada mixing kali twata chachu steka broken niziba kigechori bweno kirgamu ko rujuma rwe cyorushaturamo ateze nizirya broken steka broken steka mu chachu steka mu concentrate mageta intrac twese kirungo baceta intrac nacho kirga Belgium ikirungo kitukoresa then mutumuzihereze tubukubizamukene nazana kezimpura zo kuntu tuzikakire ane babiro mu concentrate ejo concentrate nero mu byonebyo byona birumo then mugitaburo mu kicyori tugitaburo mu kicyori cyo na chachu steka mu layimu kwenda kugumya kishero cy'ihuri bonebere nka calcium kujya yatera ihuro tusanga wotatema layimu ejo netera ihuro sanga ntetema konke giti ihuro barugumeno yakurutera hansi atari kwata so mwene byo nibugumya ihuri beka tuzo mu kahumuro kace twarwo mu kahumuro yako ndiyo muri Nyabani omuri Kamwenje district ninganira nana omulisa wenkoko triali akasi afam manager banzo yakuleho abariyano bakureba tayari na nabo wanyu norugankai nawe kushemererwa umuhingi kandi umuhingi atakwata mu itaka amazina nimwe bazambros nindigibanda kokati nikoro muri Kitagwenda yabo witibanda akasi farm Nyabani sub county Kitagwenda district ibanda norugankai ibanda ndigarwa insinga ifu mu rufundaho nonyo municipality nanye ni municipality so tuganira n'umusigaza ari kutereza ekishani enkoko okuzukutandika kura from day 1 overview yenkoko nkuru hati enkoko zakura enkoko zirya ko confirm omu iwe nko mulisa oleba ki oleba ntetaga ki hongerwa muki hati ntakutandikire ninga ntakurigire hari enkoko yona netandika kiro cyo kubanza kwija kujifuna mahamo nankaho umbukuru bwayo neteko kuruga day 1 ko wagiteko mburuda watwazo amateka guwija nayo nugugara kutwara impake kozireki kuzire wagiteko mburuda yamaramuka tugambe nanka weeks 3 wiki 2 kurigiro ko wagenda no kuze enkoko yawe beno kimara kujihamo wagireta hato jiho mburuda yo nene shaki kandi buruda ni mbasa kutana cyo mutuzu cyanje iki na yebe buruda ni akanya kace akunda akoze se n'intwa koko zanu zikura nyengo meni extending nko kuzakura ngo meni extending kurigirira mpaka uzirahike space nkamantage space nekora ki nezimara then kinde cyo ine kureba ngo nkoko yawe yaza kukuraje
ekintu kikuru munonga n'obuyonjo bw'okubanza nibwo kutandikiraho koko enkoko w'orye muyonjo nkiba nkimanisa ngu yanetuura haboniire oburwire bwazo nibuza kuba buki so bukiba buke nkiba nkimanisa ngu n'emibazi yorakozesa neeza kukora ki neeza kukyendeera so oshange ngu enshohoza yawe yakora ki yabanje then endisa yawe yeryeta aha kutandika kwayo yarya byokurya ki kuwagiha nanka byokurya byokubanza ebyo tukweta pre-starter wagiteka hari ki twagiteka grower kutugiriha grower then hati nyine nkoko ki nakyo n'ekindi kintu abo kuba mu nkoko tuyine leya tuyine na broiler so iwo yineya hato endebera ya leya ne ya leya ya broiler no broiler so nkibantu manyiza ngo endebera tuzirakore ki tuzirashane nebyo kurya bizirariye tubirakore ki tubirashane hati ko kuba yine katugambereya nagiha kiro kimwe up to amezi abiri kushika amezi abiri ntubantu tugihereza ibyo kurya bakweta grow kwenda ngwegire umubiri etekeho umubiri ebase kufuna mani then okigiyaho hato tandika kupreparinga enkoko yawe kiza kutera hati nkibantu manyiza ngo ibyo kurya twaza kushiftinga ku ruga bya grower tuzahabiba kweta layer mash etandike kupreparinga amahuri omu nkoko yawe ebyo biri kuyambe koko kwihuri burizoba yes then waheza kukora ekyo then wamanya uti buri kwezi ahubwo hati zakura buri kwezi zishimekwa niziba vaccinated kandi mu kuvaccinating okuntu vaccinating ebintu byingi bitakushana so noza kushanga erizo atwagema ka Newcastle njaba bakibagambireho hata ukigema Newcastle okwezi okwija twaza kureba iki twaza kureba typhoid turare twareba typhoid next time twakureba ki amushwije so ukora agende nozigema kugira ngo oburwire bube buke then oshange enkoko yawe nekuhereza icyo shimekwa nokora ki nogifunamo yes kuna komu nareba nangu imwe numukoresa tumwine bintu biri expensive bashari bidomora byanyu ndeba muri ya bit innovative ukareba ngo nisho chikora hati wanoreba umunkoko eze zituyina akasifamu ninja wareba bidomora wareba ki no hakuba heru honka wareba wood shaving abamuni bateka mu bishubyo mwana konka cyo mwana nikigura shiringi kakaga eceki nikigura 12 ecyaba kipa nikiha at the end of the day nko muhingi nko mutungi nononda ku maximizing ki profits ninga shamagoba mwene kwenda ngo ufunemo amugoba ngo cyo kimanza ngo binte byo rakoze se byona bishimiye kuba biri byakasente kake ko kuteka mu byakingi cyo kimanza ngo no mukozi ogu naho noisha kumuteka mukingi amherwa byona ushangiye nko mukoze nko muhingi nko mutungi utine ko wakora kine cyo wafuna so kwenda ngo nabandi bafuneho niyo funeho so no teko kozesa ibintu ebirabe bitakutwara kujya ngo washohoza munonga mwene cyo kurebera ntushare bidomorebi ekidomora nkigura shiringi kenda umutwaro konkati zinkero kutwara miza garyo munegure mitwaro 3 mwene hata nanyi kandi bituro bwire bukinga kandi bituro nangwa no kusinga achidomara cyo kinene kikuba kandi cyanje ndakubacha so iyo kikuru no kumanya kunakiteka munakikoranda kure ekinde kikwenda kwemanyisa ukebe drink eri wagure mitwaro 3 kebeki obuyonjo ni kikuru nindeba byogize burizoba cleanliness burizoba is key then enkoko yanje wagire noza kuzo mu kijuru otakatahira mu kijuru cyayo ashime kuba ari kweta biosafety measures tuburiyo moshime kuba nataho mu kijuru ekijuru cyanje nikitaho mu ubu nayikiriza gukora ki kuzama kandi naho akakura taramateka gakozirwe ki agaroho nari anu muntu batusome baza yes hati cya kitari yecu nkibanki manyisa ngo aho wanoruga tima aho waraga no wasako waraga mbara wasako waraga kamwenje waraga nka emhande yi waraba muti gukora ki tinkujimanya kandi ki wihaye tinkukora ki mwene kwenda ngo utantera hansi nyo kambanze ngo rero kwetagisa rubato mubazi then ukwikirize kuzo mu nkoko zanje ebyo biyo bintu bukuru kurengwe nkoko yawe yakora ki yaguma then nane kinde cyo sheme kumanya nko muntu umutungi wena utahindaho kaza kutunga enkoko ecyo kubanzo yine kujimanya enkoko neya kandi ngo nko mutungi niwe kikuze muti obo yine rweto rwo kukunda ejo nkoko kukunda amagaragawe nenkoko niko kwenda ki amagaraga so amagaraga uko gatwaza nage nkoko nko sheme kwano ukora ki no gatwaza nkibanki manza ngo yekwerebera endebera esheme ko kuzo murumo otari ready kyonka mukama wenkoko iwe nka wota kuzimanya nkibanki manyisa ngo no mukozesa nayenda nakubiha yakubiha enkoko noza kushanga no office enkoko nkaga izobere
rumukoro oyine nkoko nanka 10 ncwanci manso mbiro binga hino tacineki utacine nkoko then nkoko gitambure mu burizoba girambure yungu muntu then okamanya mahura go wakora ki ahabwenki ekitwine kumanyana kimwe ihuri kukora ihuri nkitwara bwireki ihuri ni rukorwa kuruga umushaha 16 tu 18 shango yinihuri mwene sijanti manyisa zona nizakutera burizo burushaha 18 so ncyanje manyisa ngo era arenze hesha ezayo nizakukubwira bwayo ni hera aritere so tajya ngo burushaha yona ngo kunde nindiga kuruga shaha 12 kushikezi nigo mahura gundi cheme kwa ni nyama mahuri 50 so aho nshoshe so you cannot predict ngwa konkano bo in range iyo shime kubona yizoba yo kumanyoteri tray 15 kushikabiri burizo so ebyo kurya byazo numubyekorra ninga numubugura ibyo kurya byazo tindaje ngo tubyekorra kure kito kitukora tuye mixingira ntukora tuta ntugure cyori aha muhingi tugura ebirungwe binde bikwetagisa ebisheme kwandi bikora ki nibigito mu cyori kitu ahandi aha maduka gaguze ebyeki ebyenkoko then tuzana habyoma abaseho kuse byoma tugura hiba kweta maize brand abingi ntugeta cyacu tugireta tugikora ki tugitekamo ebi byona nibikora ki ningashi maize brand igi nkugamba yo netuyamba ki eco kubanza no kwenda kumanya ngo ecyori naza gukora ecyori nkenkoko ri kutera tekwenda weight washange ine masi mpango zine bishaju byingi tera kweco gukora ki tera kwema so mwene kwenda ngo ucendeze kishazo eco niho kuretera maize brand ukajigito muri broken iba bagambire cyori waheza kukitera kikaba broken mwene cyo nicyo kine kirisa kinyi mwene kushare cyo kirisa ugitamu eitkweta maize brand ningashicacu reducing aha kishazo eco then tutekamo kinde cyo kweta concentrate n'ikirungo ekirimu za soya kirimu sunflower kirimu calcium kirimu mokene nebindi then okoreki nacho kigitamu then hatu tutabura then ratios nazo ziri inkuru yes ratios zibatakashana maize brand watame kwingana ki broken watamere kwingana ki concentrate watekamere kwingana ki calcium watekamu ekiri kwingana ki then at the end of the day okora balanced diet yenkoko yawe yo kwenda gukora ki kurisi ebigambo byo byamuheru just umudakika nkemo yonka ubuhabzo bwo kwerezo muri sawe nkoko aryo nakureba ninyenda kubebazimwa batutayira no kwisha kumanya kigambe nkoko kandi mpige umuhingi wena no mutungi ngo otatina shikirira abatungi abazitungire ganira nabyo omwami Ambrose amwebaze amwamuhurra amwine bakamahara kandi embozi ye nungi munonga yo kulisa enkoko wabano uhurra embozi yaha hariho enkoko emitwaro ena tray z'amahuri buri zoba ziri between 300 na 500 izuba rukurundana okuruga ogwe tumurumo gwo kubotandikire yesterday no bogutiremo bwire otireme sente kandi niwo gukunze konka wano ndakutandika iwe tatandika n'enkoko emitwaro ena iwe kwate kizu cyawe tekeme enkoko zawe 10 otandikiraho nyencyakare tokabura kugira ecyo wihamo mbanyeta Edmond Principal Farmer nyowe ndiyo muhinja atakwata mwitaka tureba ne sabite rukwija kandi ninkira kwagira nti we have to keep African hopes alive.